Kongo nta gisirikare igira n'abajura. Senateri Evode Uwizeyimana niko yavuze. Senateri Evode Uwizeyimana yatangaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakize imbaraga mu kugura intwaro ziremereye nite ku kubaka igisirikare gikomeye bituma habarwanye ba M23 bageze ingabo za FARDC zibabangira ingata. Uwizeyimana yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na RBA cyagaruka ku kibazo cy'umutekano muri Kongo. Yavuze ko Kongo ari umuterankunga mukuru wa M23 binyuze mu ntwari y'ingabo za FARDC kandi ko zitazi kuzikoresha. Ati bizeye intwaro bari bafite, baguze intwaro pe kuko bagaragazaga ingengo y'imari bakoresheje mu gisirikare, ariko Kongo igura intwaro nta gisirikare igira. Buriya masuka niyihingisha, ushobora kugura konteri y'amasuka ariko n'abahinzi ufite abantu bazi guhinga batakaza bakikorera ayo masuka bakayatwara. Ni nayo mpamvu tuvuga ko umuterankunga wa mbere wa M23 ari leta ya Kongo. Akomeza asobanura ko iki kibazo cya gisirikare ubuyobozi bwa Kongo bukiza ariko bukomeza kwitwaza u Rwanda nk'impamvu yatumye igisirikare cyabo kidakomera, nyamara icyo bari biringiye ari ukugura intwaro no kwizera ko ingabo z'amahanga zizabafasha nibaramuka bafite intwaro. Senateri Uwizeyimana kandi yavuze ko kimwe mu bituma igisirikare cya Kongo kidakomera ari ruswa n'abayobozi bashaka kwigwizaho umutungo bigatuma bashyira mu gisirikare ababonetse bose. Ati Kongo nta gisirikare igira, n'abantu b'abajura yashyize hamwe irabegeranye baha intwaro ariko nta gisirikare gihari rwose keretse ukuyemo bari abantu bambaye inyenyeri. Bivugwa ko Kongo ari cyo gihugu cya Afurika cyaguze intwaro zihenze mu myaka mike ishize, aho cyakoresheje agera kuri miliyari enye z'amadolari y'Amerika. Nitwa Jay ku bwa SN TV.